Айпылара артуазара министр Хана Гунбхасызцәа ҭабуп ҳәа ралҳәеит ҳтәыла школқәа рзы иҟарҵо ацхыраара азы. Иааркьаҿны еиҭалҳәеит иахьатәи аамҭазы рфонд ацхыраарала ашколқәа рҿы имҩаԥго аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ртәы илҳәеит аурыс бызшәеи алитературеи рклассқәа ҿыц еиҭашьақәыргыланы ианаартха ашьҭахь афизика ауадагьы аиҿкаара рхахьы ишыргаз школқәак рҿы. Жәаҳәарада уи цхыраагӡоуп ҳәа згәалҭеит аминистр. Лара илҳәеит иахьа ақалақь школқәак рҿы аԥсуа бызшәеи алитературеи ркласс аминистр аиҿкаара ишаҿу. Сара сҭоурых афонд аиҳабы Анастасиа Калугина илҳәеит иахьа иааргаз арҵагатә шәҟәқәа Урыстәыла иҭыжьыз аԥсуа программа иазааигәаны ишыҟоу макьана иааҳгаз ахәҭак ауп етап-етапла иахьынӡалшо иаанхазгьы ааҳгоит лҳәеит лара. Готовятся и надеемся, что часть из них откроется 1 сентября. Это продолжение проекта, поддержанный вами и министром Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Мы с вами презентовали их в марте, прошлогодние классы русского языка. Сейчас это классы физики, которые будут полностью оборудованы всеми современными лабораторными установками, учебниками. И также хочу отметить, что буквально на днях 7 августа стартует наша смена в Калдахваре. Лагерь Мосдружбы, который соберет 150 абхазских школьников. Тоже наша совместная работа. Нижайшая вам благодарность за то, что вы нас поддерживаете. Аныҩсаҵара министр Хана Гунбха даҭаан илбеит арҵага шәҟәқәа ахьышьҭаз. Лара илҳәеит иахьазы арҭ ашәҟәқәа ашколқәа рҿы иҟоу азымхара азҵаара шыхнамҩо ҩнызқь ҩба шықәса раахыс аҵара аминистр ҳтәыла школқәа зегьы шәҟәыла реиқәыршәараз аусура иаҿуп. Аԥхьаҟагьы иацаҳҵоит лҳәеит аминистр. Нызқь иреиҳаны арҵага шәҟәқәа абарҭ ашықәсқәа ирылагӡаны иаагоуп. Аха ари ацифра ҳара иахьа иаҳҭаху арҵага шәҟәқәа рхыԥхьаӡара зегьы хнаҩаӡом. Иахьатәи амш азы ҳашкол программа иаҵанакуа амаҭәарқәеи хыԥхьаӡарала ҳашкол хәыҷқәа рҿы аҵара зҵоу ахәыҷқәа еиҿырԥшны ҳахәаԥшуазар ԥшьышә-нызқь рҟынӡа ашәҟәқәа ҳҭахуп. Ари Аԥсны иҭрыжьуа шәҟәқәеи Урыстәыла иҭрыжьуа шәҟәқәеи зегьы еидкыланы. Абраҵәҟьа инацшьны иазгәасҭар сҭахуп аҭаҳцәа рзгьы абри хәҭак иааҳгаз ҩеиԥшьба нызқь инареиҳаны ҳара иахьа иаҳҭаху арҵага шәҟәқәа зегьы хнаҩаӡом. Иаанхоит рҵага шәҟәқәак аҳәынҭқарра иахьа иамаӡам уаҩы аҭагылазаашьа ихнаҩартә еиԥш аха ари иаҵанакӡом. Ари азҵаара хҩоуп, ҳара азҵаара есышықәса иацҵо абри ҳагу зегьы хаҳарҭәаауеит. Хана Гунбха иазгәалҭеит иахьа ҳтәылахь иаагоу шәҟәқәа зегьы арҵаҩцәа ишьақәдыргылаз асиа ала шакәу дара зегьы ахархәара азухоит ашколқәа рҿы ҳәа азгәалҭеит аминистр. Абраҟа иҳәатәуп ашәҟәқәа иҷыду ахылаԥшра шрыҭатәу. Иҟалалоит убас еиԥш ашәҟәқәа аҵаҩцәа иандырӡуа мамзаргьы ианԥыржәо. Аамҭақәак раԥхьа ашколтә фондқәа, абиблиотекатә фондқәа ирыҭаз ашәҟәқәагьы рхаҭабзиара, иахьатәи рхаҭабзиара азы ҳгәы наӡаӡам. Арҭ ашәҟәқәа ҿыцны ахәыҷқәа рнапаҿы ироуит, иаҭаху ахылаԥшра амаӡам, ирнасла ибжьысуеит ашәҟәқәа. Ус ибжьысыртә ахаҭабзиара ыҟаӡам иара, аха араҵәҟьа алеишәа ахьыҟамыз аҟнытәи ашәҟәқәа ирласы ибжьысыз рацәахеит. Насгьы абри сынтәатәи аҵара шықәса иалагӡаны ақалақь школқәа рҿы агәаҭарақәа ҳаманы абиблиотекатә фондқәа рҿы ирыдыркылаз ашәҟәқәеи иахьатәи амш азы ирымоу реиҿырԥшраҿы араҟагьы иааԥшит еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа. Ахәыҷқәа рҟынтә иӡыз ашәҟәқәа рацәахеит. Џьара-џьара оумашәа иубартә еиԥш ашәҟәқәа абиблиотекахь ихнымҳәыз рацәахеит. Убри аҟнытәи абри аҭагылазаашьа зхы иархәаны аҭаҳцәа, арҵаҩцәа, аҵаҩцәа рахь схырханы исҳәар сҭахуп, арҵага шәҟәы ари адыррахь уназго маругоуп, убри азыҳәаны пату ақәҵ. Аԥсны ашколқәа зегьы ҳарҭ ашәҟәқәа рызшара иалагоит ҳазҭоу амчыбжьынҵәаанӡа. Фатима Гергиаԥҳа, Камила Џьапуаԥҳа, Аԥсуа телехәаԥшра.